Ay, hindi na. Ano yun? Palagugan. Lahir batin kembali. Pokoknya kami berjuangkan. Action. Nanti tu. Kaki mata tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses. Amin. Pegang lumbung dulu, pegang. Pegang bukti betul. Selalu gue aja. Biar menyala. Ya, amin. Alhamdulillah menyala lah. Penting apa? Yang penting sehat. Yang lain-lain dah tapi apa hal lain yang mudah tapi yang penting inti berpihak. Alhamdulillah. Amin. Pak, pakai ucapan selamat lebaran. Ya. Selamat Puro Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal Aidin wal Faidin dan tetap arah baru Apia maju. Semoga sehat selalu Apia ya. Arah baru. Nanti tu. Kaki mata tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga sukses. Amin. Sudah boleh kan begitu? Ya, banyak pakai. Ya, Pak Aceh. Diliburkan Aceh dan lain-lain.
Ikon, dia pakai. Ketemu lagi. Iya. Emang nih, ini nih siapa yang bilang Al-Fatih kemarin nih Khairuddin. Al-Fatih nih. Nih, nih, kakak masuk tuh live-nya. Live Al-Fatih lah nih orangnya nih. Ya, Pak. Pegang belum dulu, pegang. Pegang belum betul. Biar menyala. Ya, Bang lo aja no. Alam. Dia udah kami. Awat saya badan. Gimana kita bagi? Ana ini dong kan. Gila ini segar. Ay, hindi na. Ano yung palagugag? May paliginaan niya. Hindi mo kami. Hindi mo na. Kim Digo. Kim. Yo, kape. Kim yan. No, Dem. Papa. Dem. Ayun kami. Kamu tuh. Video. Kadang-kadang boyo ngomong kayak meme. Ya. Kenapa kau enak? Mak, ayo lang. Oh. Lahir batin kembali. Pokoknya kami berjuangkan.
Ah.